yo a shele tofa ebore mo nzema today TV ama yenya yevi Atuabo ye enne ye rabia via dugwa ya maba ene kan di ejokai le ejoka ngome na duzo ejoko Atuabo ezuavre ene kan di ado nyale kokore wo benun ahimu ayese ka sonada sangi di mo nyale fufure ya awurunwa na ebenwu ike sona eleto nyale kokore la anuke njijire bi erayi afa amsana yado nyale kokore duzude biati ye omare enne bedo nyale kokore nia besebe ne Awulae Amihere Kpanyinli motoso nsa enga hora enga drako esheti ye enne bedo hai nyale kokore ya bedo sare be vlere nolo bovuma ke enne yemu ayeya wo Atuabo na nzema today TV ya hoye vindele no abi na mo ya dele ye yele boy tofa ene ya via reba bese be hora be ne Awulae Amihere Kpanyinli enga drako anaka be ngama onga ye bebrembere bi eko anaka be nzore eko na ole ngrenu na ngrenu mo baboro zora bi ye nzema today TV yele boy tofa ya via reba be ma ya dele oboke Awulae Amihere Kpanyinli ne be edra evre buru onenu wo mekamo ya nye mgbanda kranko bobo ya nabe ane be malu kukwe wo osanu mo malu kukwe ni besesa na be to ne be ma Atuabo azu avre na be da ko ba doni ne be nyichi wo zure o ara api nuwa ehyieti be ngahora be ne ngedra o mare ho ni ehunu be muti be ngahora be ne ngedra Atuabo lebe egwa mo ane omma be ezukwa pare be egwa zo han be sa no omma be ezukwa pare and bele stores buru mo mari high stores ni mu a na bele su ekolo no kuku wo anwuma mo da def be rent na ogalo aduru mari ni mu a ofre store ni no ke o fast store ni that's e pare na akia ma rent enne ke ka kra mo be ti no leshela sa wuru store ni mu a hoye ewure erika ashile abre my vibe bobe mo da ti be jizo bele ka ke be na ora be ni ngedana kwa mo rizrala areke Ghana gas ma adore be azelibi na be mare be ezuka mbem ensa mo le 3 billion na mara ne jono no ngoreke o de kebe fezuka ne be ko tu janu na ezuka ne sekere mo be ke hiara and ba yi ba va ba zizie mara ne asheti be ne Awulae na mara so na ko bukan na ho be bukari account for bank na be valley is quite be va be ho be do no Awulae buru onwaze na ahormo all signature to the account la actually no da valley ayo mumu amo onvi ado na bo suane azo na oni be munyo ba yi risiko amole no ala ben vidi no ma be muni ke risiko mu ane ha million aburo sun mo okay ili risiko mo o kala amu ala ehyiati yaba nga hora be ne enga dana kwa bese ole blengbin mo oka awenga bi o hyebe o krebe nyane na wo be dibe avuya mo be fre kundum bakpa ba mu zurela ba wo kundum ni ahun bele di be ka wira macho man mo be de tu be beti kikatiri evinde Atuabo suane azo duzu de bia be konda ikia be se nana se be ma di kundum ne angba mrada na nga kura mu ala moti adara de dole mu ngadi abodare duzuotio macho man ya rabi abobe o kundum elilan eshati o dikebe je kundum na bengandi o sa kire be efrai mo esen hola kundum sana de hemo se elisiebe na Israel bi ehun bela be ne tara ondra ayi mo efikania bese bele chiefi nga chire ensa mo Adamos ezi one beda be malmu ane bebo be mo mbodre be sisibi Awulae Amihere Kpanyinli adu chiefi sai kama mu ara no e ba sanla nu gua ikodokuru so ngama be ngere osuani aso sabio benu akumbiala enga ho bakaso sanla nu gua ikodokuru
Dede si efia shemu na jijike na elesechi. Moti se ben ni asona ze ya ani ben trasu azo a onga ye boy moti ben ahora ben ni enga tana suani azo na mo pe ben zuru be anyale nu gbere bobo na obu ben vane esesebe areke be de hele de wuru suani azo na ba ye izani usaka zanale de bi mo ye na ye fi jechi surano mo ibe shenu na adara kura usaka yi menwe ko na ba wazani abo mabere ye zanala anandere don wo kana mo Awulae fakura fazo ko yisu no a ne mo el kambere ye zani alala ya Awulae ya reke bele kambere be zani le kana mukura moti be kanu pini abo ya mfam kale na mazia moti be yi be miane na be ma mfa me kale na mzi be kanu pini abo wal kambere be zani ala ebuleti be ri e be du no a na be yi be miane be ma Awulae vale kale la san reke ani oli de biemo oye be nyane bule pare moti ika buka nwra ani be ni Awulae tana onga ye boy esheti o ma ne ba do nyale kokore na be zali Awulae ke evre bulu nunu enyane ma yirebe amani ma eva be venu ate ti ma eva be venu ha erika bia la ma odera kika akra betra ke bia la be bobra oye boy esheti o haro no boy bra na oja chi beda be anu abo ama o san ke o via na kran dia moko san ven we be marin ke be blembli na okotuko anike owuru blembli so nu kera be doy be lie esheti be freide Awulae bi ekwa onye boy na be nza be nzoni bi ekwa moti be ma mari Kpanyinli polisi ma MC MP on ben mama ba wele mbele ko so ti anzo adeke ovi enamako Atuabo maran be Awulae mo be fly Awulae Amihere Kpanyinli anaka be blembele benzone ko ane tofa ebore mo ede mekaku ya ne yara ime ya da basi nzima tudi ti yazo